ibihe byose wahoze uri Imana yacu, n'uyu munsi uri Imana. Iki ni igitondo cyiza uduhaye, ni n'umunsi mwiza utazongera kugaruka. Tuzabona undi munsi utari uyu nguyu, ariko turateranya abangana gutya kugira ngo dutekereze ibyo Yesu yakoze. Turakwiyegereje mwami Yesu muri kino gitondo. Iki gitondo kitubera igitondo kidasanzwe, ubwiza bw'Imana burabagirane, umuco w'Imana uganze. Mwami Yesu tubona ubwiza bwawe uyu munsi udutize wa Mana we. Mana uduhe kugira ngo tube imbere yawe, utwishimire, utunezererwe mwami Yesu. Turegereza ubwiza bwawe kugira ngo aribwo burabagirana hagati muri twebwe uyu munsi wose mwami Yesu. Ubane natwe mwami Imana, kandi ukaze kandi utegeke wiyerekane kuko uri Imana. Urakoze Yesu kandi ugize neza. Amen. Azabona kera bamukunda atakiri mu rukongore, azabari mu ijuru iburyo bw'ibumoso, azabona kera bamukunda atakiri mu rukongore, azabari mu ijuru iburyo bw'ibumoso. Tuzame kubita imbere y'umunsi bwiza n'itangaze, tuzame kubita imbere y'umunsi bwiza n'itangaze, tuzame kubita imbere y'umunsi bwiza n'itangaze. Umwana mwiza ukundwa none ni utegeka zose, aza natwe tumubone Yesu mwami, kandi ashobora twabona tugeze ijuru tubane, kandi ashobora twabona tugeze ijuru tubane, kandi ashobora tugeze ijuru tubane, kandi ashobora ijuru tubane. Azabonekera bamukunda atakiri mu rukongore, azabari mu ijuru tuzame kubitima mubusangize, tuzame kubitima mubusangize,
uhora utemba mubuzima bwanjye amaraso yabaye kumugezi uhora utemba mubuzima bwanjye Sasa nifanye je, ili
Ikiwa mbinguni siwezi kuingia, Bwana nifanyeje ili nikae nawe, nasitaikumbuka dunia milele. Mwokozi wetu, sina rafiki kama wewe. Ikiwa mbinguni siwezi kuingia, Bwana nifanyeje ili nikae nawe, nasitaikumbuka dunia milele. Sasa hallelujah. Yes, Lord. komeza wikoreho neza
wicaginge neza. Turashima Imana kuko tugeze hano iwanyu. Cyari bwo bwa mbere kugera hano. Nazaga gahekera mu zindi nsengero ziri hano nizozi, ariko hano naritara hatarama. Nishimiye kubana namwe uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Sinanibuka niba ari mwebwe mwigeze kuntumira mu giterane sinaboneka, niba ari mwebwe simbizi. Hari abantu bigeze kuntumira sinaboneka, ariko ndashima Imana kubw'uyu munsi kuko mbonye umwanya wo kuza. N'ubushize nababwiye kuko ntabonetse, ariko nari mfite ikibazo cy'uburwayi sinabasha kuboneka. Ndashima Imana kuko twabonanye kandi Imana yatwemereye. Amazina yanjye nitwa Nyabitanga Aline, tuye Kayore, nsengera mu rusengero rwa Muri, ndi umuvugabutumwa muri urwo rusengero, ndi n'umuririmbyi. N'akazi ko abantu benshi bazi ku ma YouTube, ariko ntibazi utyo nanje simbazi kwe kubabona kuko jewe muramenya ariko jewe simbamenye. So duhura n'abantu bakamubabwira ngo turakuzi cyane, ariko jewe natekereza kubera kugenda cyane mu masengero menshi no mu biterane byinshi, karebaho namubonye uwa hano kamwita wagitengera kamwita uwagasarani. Kubona abantu benshi atari ukwirengagiza abantu uko wambaye mbibwiye. Semeni amen. Ayo mazina yanje niko nitwa, adresse yanje ntuye ni Kayore muri Horebu kwa Revera Sironi, niwe mshuma wanje. Nakubona